80 pajjiż minn madwar id-dinja qablu li kwalunkwe dokument ta' ftehim ta' paċi bejn l-Ukrajina u r-Russja irid jassigura fost oħrajn l-integrità territorjali tal-Ukrajina. F'summit dwar il-paċi fl-Ukrajina li sar fl-Iżvizzera ma ffirmawx id-dikjerazzjoni 10 pajjiżi fosthom l-Indja, l-Afrika ta' Isfel u l-Arabja Sawdija. Iċ-Ċina illi hija alleat tar-Russja ma attendietx dan is-summit. Ir-Russja ma kienx mistiedna. Bħalissa r-Russja tokkupa kważi kwart ta' territorju Ukren. Fl-iffirmata dikjarazzjoni, il-President tal-Ukrajina Volodymyr Zelensky qal li fid-dikjarazzjoni ġie maqbul li l-invażjoni Russja fl-Ukrajina hija meqjusa bħala att ta' gwerra. I hope that we can achieve results as soon as possible, and it is exactly these and other similar practical steps to restore security and peace that will prove to everyone in the world that the UN Charter can be restored to full effectiveness. All the principles and purposes of the UN Charter. Thank you very much. Bħala chairperson tal-OSCE, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg qal li l-gwerra fl-Ukrajina hija l-prijorità assoluta tal-OSCE. Fl-indirizz il-mexxejja dinin, il-Ministru Borg qal li soluzzjonijiet qatt ma jistgħu jinkisbu fil-kamp tal-battalja. Preżenti għal dan is-summit, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet illi l-ebda deċiżjoni dwar l-Ukrajina ma tista' tittieħed mingħajr is-sem tal-Ukrajina. Dr. Metsola qalet illi l-Unjoni Ewropea għandha tassigura li l-proċess tal-paċi ħares fost oħrajn l-integrità territorjali tal-Ukrajina. Malta kienet rappreżentata mill-President tar-Repubblika Mirjam Spiteri de Bono. Intant li l-President tar-Russja Vladimir Putin iddeskriva dan is-summit bħala ħela ta' ħin u qal li r-Russja taqbel biss ma' ftehim mal-waqfin mill-ġlied jekk l-Ukrajina tirtira truppi tagħha minn 4 reġjuni fl-Ukrajina stess li bħalissa okkupati mir-Russja.